Siyabonga kakhulu number 1 kuma-South Africa Trending Songs ukuqopheka komlando. Ubani? uSikhanga Khanyile insizwa laphana-ke engomeni yakasanda kuyikhipha ethi iValentine featuring Shenge wasehlala Nkosi. Nizwe kahle ngani zakwethu, ingoma isikhashana nje esifishane kakhulu-ke isiqhelise le ngoma besihluphe kakhulu eyakhipha laphana-ke uMenzi ngengoma yakhe uMenzi yakhe ethi wesikhinkile umlando omusha-ke lo egameni lensizwa le uSikhanga Khanyile. Ey'ngomeni ebezikhona laphana noma isesekhona laphana singabala iy'ngoma ey'njengo-Jabulo Langa ethi uThemba lo, imizamo yami, uSikwelethu, sengigowishile kwadlula uSikhanga number 15, wathi asehlukana uSikwelethu njengamajuba, inkoba Scotty Jake number 2 laphana kuma-trending songs. Unumber 1 ubegoloza ukusuka-ke isik number 3 ngoba Sikweletu. Kodwa-ke le kaSikhanga ikwazile ukuthi yena abantu babeyiphusha be-streamer iyohlala laphana ku-number 1. Ngokuhlala ku-number 1-ke kwakhe uSikhanga ujoyina abaculi banjengomthandeni, umthandeni oseney'ngoma eziwu-5 if I'm not mistaken ezike zahlala ku-number 1 njengoGucci, Sigada Umzila, 24/7 Dubai, ngiyacabanga neParis. Ukhuzane-ke kabili laphana ku-number 1 ngengoma yakhe ethi umjolo loyo, nenye-ke ingoma laphana-ke angazi-ke umqhele nethawula, enye ingoma laphana ehleli ku-number 1. Abanye-ke abangele ku-number 1 laphana umzukulu, uMenzi, MC uphathohlelo-ke khani-ke kuba-ke uSikhanga-ke manje featuring uShenge wasehlala Nkosi. Uma ngokuthi bakhona abanye ngizongixola ngani zakwethu lento le beyakayinaki kakhulu, kodwa-ke siyibongele kakhulu-ke le nsizwa-ke ngokuqopha-ke lowo mlando loyo endimeni-ke kaMaskandi. Ziningi iy'ngoma uShenge afeaturisha kuzona, ziningi iy'ngoma ezinedumela ezenza ama-record ey'thola amamiliyoni. Baningi abaculi uShenge asebemfeaturishile and futhi uyawenza umsebenzi wakhe. Ngiyathemba ukuthi lokho bayaku-realize-a and bayayibona i-impact uShenge aza nayo ngoba isikhathi esiningi abanye abantu banokufuna le part thothi inoShenge. Lokho asikwazi-ke mhlawumbe noma ingoma kuyayilimaza or akuyilimazi, kodwa nje nami ngathi ngiyizwa laphana ku-WhatsApp ngayizwa leyo part leyo ngaba interested ukuthi ingabe le ngoma izokwenza kanjani online. Ngakho-ke ikhombisa ukuthi yenza kahle especially laphana ku-YouTube, ku-Spotify nakwezinye iy'ndawo kusazobonakala kusese-early kakhulu, kusazobonakala ukuthi iqhuba-ke kanjani ingoma. Engathi-ke izinto ey'ningi ezinhle ezingenza-ke empilweni le ndoda sibonile uNkashemba last year izinto zibahlanganela kahle nabo umphathi wohlelo nabo zahlangana izinto ngoba le nsizwa esanda kufika yale ngoma le ethi ukuqonda nomaqondana uFeza wakalanga kulo nyaka-ke uSikhanga naye kubonga ngathi izinto ey'qala kahle ngegiyeri eliphezulu noma usuyophela kuJanuwari, kodwa kubonga ngathi-ke engathi-ke kuzomkhanyela naye kulo nyaka kuvuleke nama-gig ngani zakwethu ngoba ukwenza kahle online kukhomba ukuthi bayakubona nabahleli bemcimbi-ke. Bekuyilokho-ke nje-ke ukuzoyibonga lezi zokushaya lapha no-number 1 ku-YouTube kuma-trending songs. Ngisahle ngazo sizodibana kuzayo.